še en dokaz, da ni zime. Poletje je tle pred vrati, kratki rokavi so z nami, 1 stopinja ali pa 0 bo, ampak zdaj se bom obleko, ja, tako da brez skrbi, paše, res smo prideš ven, mama mija majka, not je sauna v avtu, Kia, ne, seveda, ni BMW. Zanima, zakaj sem prišel tle, to, ker na obali je burja, a ja ne maram burje. Potem je prišla taka prilika in sem rekel, ok, gremo malo na Gorenjsko spet, ne, na Gorenjsko, Gjerdolenso. Siva pot, vodi me. Tako da danes je tak vlog, malo tle, razumeš, naš taka šetnja, ne. Šli smo v šetnjo kam na Gorenjsko. Narava te zapelje tle. Narava je tle od 1 do 10, ne moreš niti oceniti, zato ker narava je samo ena. In to so take malenkosti v lifeu, ker ne rabiš dosti zavjet, veš, pač folk je tle, ki se pripravlja za na pohod. Čisto gor v hribe. Mi ne moremo s fotoaparatom v roki. Za poletno obutje tudi se ne da, nimam palci, nimam nič in je sneg in nismo prišli kot turisti malo pogledati lokacijo, ne. To je dejansko led. Mislim, spodaj je, ne morem verjeti, da je jezero. In zakaj ne poči? Vodoonca. Načeloma ne bi smelo se nič zgoditi, ne? Tako da tle je očitno, tle je oko. Ja, malo poka, ne? Malo ga poka. Jo, bono, čo. Počul, malo sem jo zlomil. Evo, već se dogaja na zgornjem jezeru ko v Izoli. Da bi mogu iti na jezim, vidiš? Da igram hokej. Brat, le to, ta cirkev, ejo. Mama mi, koliko cirkev je tle, neverjetno, ej. Pa smo v Avstriji, šli čez mejo, willkommen. I idemo. Samo ne na avtocesto, ker nimam vinjete, Österreich, vinjete ni. In ja, cirkev v Sloveniji pa ni nikada kraja. Evo je še eno v preddvorju. Prišli iz dol in sada smo se tle ustavili, da vidimo preddvor. Mama mia, preddvor, mama mia, pacesko. Evo smo v preddvorju in kaj vidim mojega brata. Za je 38 par, ne me jeba. Ne mojem verjeti, znači našel sem folk, našel sem to jezero. Sem iskal tle v preddvorju. Ko je hladno. Slučajno sem zavil tle, čist ko usual. Sem se rekel, ma kaj vam tle v preddvorju. Evo ga, našli smo tisto točko, ki naredi razliko, ne? In to je to, evo jih. Sono tante di quelle stelle. Tako šetnica, razumeš? In se jedno v Izoli. Je vrhunsko. Zdaj to koliko hudo je, ne me jebat. To pa je res lepo le. In tle imajo hotel in imaš pogled včas neki na jezero, leto. To je pa res preddvor odličen, res majhen, ne morem verjeti. Mislim, šokiran sem, res. Mini Blejsko jezero. Wow, res, svaka čast, res, vedno ne morem verjeti, da je to preddvor. Gremo dalje. Evo smo v Škofji Loki, tle prvič, ker nikoli ni bilo prilike, pač res ni bilo prilike, da bi prišel v Škofjo Loko. Eni pravijo, en mi je rekel, da je cool, malo drugi so mi rekli, da je kar neki, pa da vidimo, glej, zaenkrat ni bed, ne, ni bed. Ali preddvor je še jači bil. Lej, to. Znači ena, ne, ako se ja promenim tle, obrnem tle, evo še druga cirkva. Ni bed, res ni bed. Ne morem reči, smo že pri tem gradu, jaz sem rekel, ne bom šel, ker ne da se mi več hoditi, je pogledam v center in to tako blizu, no working je tle je grad in tle dol je pa Škofja Loka in to je ta park,
ki je neverjeten, nerealen, res ful lepo, ful. To je Škofja Loka, evo jo. Jaz vas s tem pogledom na Škofjo Loko pozdravljam, ragazzi, ragazze, fanti in punce, staroke in starovci, jaz vas lepo pozdravljam. Če ti je všeč video, klikni like, pa subscribe seveda, ko pridejo novi posnetki, da si obveščen, ko bomo kaj uploadali, ok? Tako da to je to. Hvala vsem, ajde, idemo na obalo.